Wow. Sili Elisapeta by ChanTung Peters. O Tamaitai le atua e wana le marosi malamo. O le a o Tamaitai le lei ma Faamasino i le marotu tu atasi o Samoa. Le tufima le Faamasino. O le Faamasinoga Faa-Itumalo. Le tusai ma le Faabai ma tula fono. Ma o le a o whaia ni atono i tua ainga o motamata. Tau noa manifeste, po le Faapito, alofa Faa-Itumalo, o le loto tina. Le fasoswani mai le tua le atea. O le Afioga Sili Elisapeta ChanTung Peters, o le Tamaita'i lona 5 ua tofia ma Faamasino tumau o le Faamasinoga. O le taeao ana nafi na Faatautoga ai ma Faamasino, o le Faamasinoga Faa-Itumalo. Na faatumulia le poto Faamasino numero tasi o le Faamasinoga maualunga i mulinuu i a inga o wo ma e masani i le Afioga Sili. O le Faamasino Sili le Afioga sa tiu si mativa perese sa to laulauina le filifilia aloa i ai o le Tamaita'i Faamasino. O le aso upu whala e au le Faamasino fau, e pe ona Taitai ai e le sisunga ia faisiota au tanga vaia, o le e whaka sa ia la fua, le sauninga, ma ia whaamamafa i upu, i le vala a wina le nei, mo le manuia o tangata uma o Samoa, e sulu atu. O le tangata matua i le whaatuatua, e le fefe, e le foi, e le solomuli le whaia o le amio tonu o le atua. O le Tamaita'i o lo tau aveina nei tiute mo le loia Sili a le malo le Afioga maunga British Chang na ia fola le mo le mau o winga le lei o ngā luenga whaatino o le loto maualalo ua tala whea ungai le tauwhinga o le Afioga Sili. Ai o le talaanga o le soifuanga lue o le Tamaita'i Faamasino na mo le mau iai le sui presidente o le Societe aloia le susunga Anne Matalasi Fata. O Sili na matalo na soifuanga lue le ofisa o tausima vaenga i le tausanga afe iwa se lau waluiva. Sa avea maristala mo company Faamasino na ngalue foi ni ofisa tu maoti ni usila a o le itali umai ma Faaitaumalooia i le tausanga luafes fulmalelima. Na ngalue ni ofisa loia tu maoti mulmuli ane ai faavaela na ia lava ofisa loia i pesenga. Sa vea masui o le komiti whaatonu o le ofisa o mavaenga whaapea whaala potpotonga o whale o Samoa. Ai le ngata ilea o le whaala potpotonga o whaatonu i Samoa. O le luafe lua tasi i le luafe lua na tofia ai mwhailautusi o le Societe aloia i Samoa. O ia foi o se sui o le komiti o taalonga le atunuu. O le apopo inga le Faamasino Sili na ia pa ia i le a inga o le Tamaita'i Faamasino ma whaailoa la latou langolango ma le tausinga. Ai peilava o na sila fia o le neiva i tau o whateena inga e le whaingofia le avea ma tangata e sila fia e tangata uma e pei o Faamasino. Ai ia tau mawhai a inga o na tepa ese ma e o itua o mautustusinga ma whaamatalanga o iei nei. O la na whaamamafa i le Tamaita'i Faamasino o whaatautoina o le ngā luenga e iai taimi fia ma taimi whaingatā. Ai ia sila fia e le mawhai e le atua o na tuatu o ia i se mea e au noa malo na kalasia. E ao o na loto whaafitai wa avatu e le atua le atamai Sili i a te ia. Wa ia tu uina o ia i tūlanga na te mawhaia o na ngalue ma tūla i mai ai. Sa avatu fo i le atua whaafita auli e whaamalo si ailo na loto ma ia toa. Ma ia na ngā luenga i le Faamasinoga sa ia sila fia ai le tāua o le amio tonu o whainga tutusa a o ia whaatautai ai ma tā upua ainga na puapua ngātia ma e na mawhatia.
Le lo mai ava mai na vai, Radio Samoa.